पुलिस न चेक्सिन नंगाक सेंदुना लेरखिबा लालहौलूब कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी नंदो ग्रुप की लुचिंगबा थोकचोम नंदो जेनिम्स हॉस्पिटल दगी नाथोक्तुना चेनख्रे एप्रिल 13 पांगथोकदौरिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी सीट की मिखलगिदमक मिरेप चे पिसिलखिबा कैंडिडेट सिंगी स्क्रूटिनी पांगथोक्रे मिरेप निपानमक मिरेप ओइनब अयाब पीख्रे लोकसभा मिखल की अनीसुब तांकक की मिरेप चे पिसिनबगी ngasi अरोइब नुमिता मिरेप चे पिसिनखिबा कैंडिडेट अहुम यावरगा इनर मणिपुर की ओइना पुन्ना मियोय मापन्ना मिरेप चे पिसिनख्रे अमसुंग थमोय सेंगना थबक तौगदबा असेंगबा लुचिंगबा अमक खलहौनबा लाकदौरिबा लोकसभा मिखल असिदा मियामना इसागी असेंगबा वोटिंग राइट सिजिनबियु हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना अपील तौरकली मैम बुखुरुमजरी अदोम नेंग्रिप्स इम्पैक्ट न्यूज नि एरिना थिंगुजमना हौजि पुंजा अस्फाबगी मरोय पाउसिंग मैम द पीजरी पुलिस ने चेक्सिन अंगाक सेंदुना लेरखिबा लालहौलूब कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी नंदो ग्रुप की लुचिंगबा थोकचोम नंदो जेनिम्स हॉस्पिटल दगी नाथोक्तुना चेनख्रे मणिपुर पुलिस की मिंगचे थिनिंगाई ओइबा थौदोक असि ngasi नोंगालमदाई पुंग अनिरोम ताबदा जेनिम्स की सिक्योरिटी वार्ड की मखादा ऑर्थो सेक्शन दा थोखिबनी मिहात मिपुन सेनखाइना चिंगबा थौदोक कयादा चेनबा खांगाबोक पार्ट 3 दगी टीएच नंदो हाइरिबा मियोय असि इंग्लिश सिंगनी सुपना अहुमगी नवंबर थादा थोखिबा लिटिल फ्लावर स्कूल की पिकलिबी महिरोय लुंगनीला एलिजाबेथ मिहाता मरु ओइना चेनबा मिसकनी तोंगान तोंगानबा केस कया की मखादा इंग्लिश सिंगनी सुपना अहुमदगी पुलिस कस्टडीदा लेरखिबा नंदो यांगलेन सरुगी अनाबा अमना इंग्लिश सिंगनी सुपना 19 की नवंबर की तांग 23 तगी जेनिम्स हॉस्पिटल दा अना लायेंगदुना लेरखिबनी लोइनना चाही असिगी फेब्रुवारी की तांग 9 दा यांगलेन सरुगी ऑपरेशन तौखिबनी मसादा हैंडकफ पुनबगी मथक्ता पुलिस पर्सनल अहुम मरीना चेक्सिनंगाक सेंदुना हॉस्पिटल दा अना लायेंग लखिबा नंदो नानथोक्तुना चेनखिबगी मतंगदा डीजीपी एलएम खौते आईजी जोन 1 क्ले खोंगसाई अमसुंग डीआईजी रेंज 1 थेमथिंग यावना मकोक थोंगबा पुलिस ऑफिसर सिंगना येंगशिनखी मसादा पुनबा हैंडकफ लौथोक्तुना लेरंबना नंदोबु सेनादुना लेरिबा जेल की वार्डन अमा थौदोक असिगी मतंगदा वहंग पहंग चथनबा पुलिसना पुखतखी अना खंबगी मतमदुदि पुंग अहुम दैन अहुम मखाई ताद्रि मरकसे सिदा मोय कोइचेन चेनरप अदु अना खंगौ लाइरमदे लोंदे थु हांदो मे खोलोय हाबदो कोइचेन चेनरप ओहो अना अदुबुदि मुन्न खंद्रे आइसु मेन ताद्रे आइसु चिकमनगिदना खोंगजे चिकमंगिना खोय अंगांग सोन तुंबा अदो कौबा तादबदि आइसु उपाय लेतना लेबने अदु थिनारेबा सो हांदा मिखोय पुलिस मैम चेनरप अदु खतनी अमरोमदा जेनिम्स हॉस्पिटल दगी नानथोक्तुना चेनख्रबा लालहौलूब केसीपी नंदो ग्रुप की लुचिंगबा थोकचोम नंदोगी मरी मखोंग ताकपा मियोइदा लुपा लाख अमगी मना पीगनी हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ ना थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलकली तोंगान तोंगानबा केस कयागी मखादा जुडिशियल कस्टडीदा लेरिबा मियोय असिगी मरी मखोंग ताकपा ngamba मियोय सिंगदा मोबाइल नंबर 9862067893 नत्रगा 9612759705 नत्रगा 9862 008508 ता पाउ पीबी रखनबा चेरोल असिना मखा तारकली लाखलिबा एप्रिल 13 पांगथोकदौरिबा 13 लख सुबा लोकसभा मिखलगी आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी सीट की दमक मिरेप ओइनबा मिरेप चे पिसिलखिबा कैंडिडेट सिंगी स्क्रूटिनी ngasi पांगथोखरे लोइनना मिरेप निपानमक मिरेप ओइनबा याबा पीखरे फेस तरे थोकना एप्रिल की तांग 13 दगी बोट थादनबा हौगदौरिबा मिखल असिगी आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की ओइना रिटर्निंग ऑफिसर ओइरिबा डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल हौबम बेंजामिन मेट आईएनसी की जेम्स कसुंग एनपीएफ की लोरहो एस फौजी जेडीयू की हंखन पाउ ताइथुल एनईआईडीपी की असंग कसार एनपीपी की थेंगमिनलेन किपगेन एनसीपी की अंगम करुंग कोम इंडिपेंडेंट मिरेप लाइखम काइपुनी मिखल असिगी मिरेप चे लौथोकपगी अरोइब नुमितना था असिगी तांग कुनगनिपानी
April 19 pangthokadoriba Lok Sabha Mikhalgi Inner Manipur Parliamentary Constituency ki mirep chepisin bagi ngasi aroiba numita inner gi candidate ahumna mirep chepisin ki ngarang faubada mirep chepisin ki ba candidate taruk tharaga ngasi nungthil fauba punna mirep che mapan pisin ki ngasi nungthil faubada Imphal West ki Deputy Commissioner ki office ta mirep chepisin ki ba candidate sing adudi handakta Congress Party da gi tokiba hanagi MLA su oiriba North East India Development Party NEIDP ki candidate RK Anand Tagil dagi independent candidate Thaudam Lokeshwar amasung Wangkhai dagi independent candidate Wahengbam Pobitra Singh ni NEIDP gi inner candidate RK Anand mirepche pisin ba loiraba matung Paumi Singh da phongdorakpada mahakna Congress dagi tokhiba asi mahaki lanai gi amadi political gi kanaba yenglaga tokpanate NEIDP gumba regional party amada political experience lairaba mahakumba miyoi kaya gi mathau tabana Manipur gi maraibak lepnaba hotnabada regional party na laurakadaba thaudang mai pakna changsinba ngamnanaba mahak NEIDP gi candidate oina chongthorakpani haina phongdorakhi Loinana Manipur da lairiba issue sing asi regional party natana national party na khangba ngamloi amadi mikhal asi thengnana ba hotnabada state asigi miyamna khangduna lairiba lamdam asigi issue sing loishinna ba hotnabada mahaki agenda oigani haina phongdorakhi अखोगी मणिपुर द लेरिबा मियाम गिसु अतोप नॉर्थ ईस्ट लेरिबा मियाम सिंग सिगी सर्वाइवल द थ्रेटन तोरक मतम सिदि it is not the national party that is going to address this issue लेरिबा problems is solved of the national party not te the regional party da koi punjan machange regional party council machange regional party alone will protect the interests of the north east especially in Manipur haibatai people ki voice effectively masi mayam sing se phajana koi translate to ngamba mi masang haibado koi the filter oi bang city laiba north easy problem se India ki parliament if necessary will first knock the door if the need arises will ask them to open it or force open to vice mathok taiba will storm the parliament haibase koi ki philip neba Hadagi MLA RK Anand Congress Party Thadokuna Chatkibada Party Asida Akaiba Mata Leite Lakadoriba Tarataret Suba Lok Sabha election da Nauria Pakhang Lakpa Kendragi Oina Congress Party na Bot Khwaidagi Yamna Phangani Haina Nauria Pakhang Lakpa Block Congress Committee ki President S Chaubana Phongdorakli Wafamasi ngasi Kwakaithel Hainau Khongnembi Lamdong Laikai da Laiba MPCC gi General Secretary M Subhash Chandra gi Yumda Nauria Pakhang Lakpa Block Congress Committee na Sinduna Pangthokiba Paumi Singha Unaba amada haikibani mahakna makhata na haikibada kendra asidagi hana MLA oiramba RK Anand handak NEIDP da yauduna Inner Manipur Parliamentary Constituency da mirep oirakiba matamda kendra asidagi Congress Party mutkibagi moongda wafam kya sandokliba asi asengba nate kendra asida hana lairamba Congress ki workers sing amata mangba leite masigi mayek laraba khudamsu handak pangthokadoriba Lok Sabha election asida miyamna mayek sengna uba phanglagani hairi अखोई इंडिजिनस पीपल सिंह बीजेपी का थेंगनबनी अदुना मसीबु माई पहनब अमसुंग पहनदब हाइबसे इंडिजिनस पीपल हिंगनब अमसुंग हिंगनदबनी हाइबे वाखलोंदो अखोई मरिक चुमना मियांगी मफमदसु पाउदमजबग लोइनना मयामना नुंसीबिबना अखोई भोट असे सोइदना फंगनी हाइबे वाखलोंसे असिनी अखोइना ngasi फाउजरिबसे मसीगी दमकता अखोई पार्टी की लीडर खुदिंगमका तेलब मतम मसिदा युमथोंग खुदिंगी मसीगी पाउजनसु अखोई कन्ना संदोंगनब होनजदुना पामनिबा पांदमसे यौगनी Achumba asengba luchingba ama khalhaunaba lakadoriba tarataret suba Lok Sabha election asida miyamna isagi asengba voting right adu PBU haina Manipur gi governor Dr. Najma Heptullah na appeal tawrakli wafam asing asi dulalenda laiba children home da yaukshang kumhaiga mari leinana governor masamak laktuna angang singda athum ahau piba lakpa matamda election asiga mari leinana Paumi Singh na hangba wahang amagi paukhum oina pikhibani mahakna makhata na haikibada democracy chatpa laibak amada election asi yamna maru oi maram asina lamdam asigi thamoi shengna thabak tawgadaba asengba luchingba ama khalhaunaba tanja adu miyamna lawminasi haiki ngasigi governor khongchat aduda home asida angang singa unaduna angang sing asigi awat apa kayasu hangki everybody should use their vote they should not waste it and they should peacefully go for election as we did a very peaceful election for the assembly. The same way we had 87% votes. So I want 90% vote for the Lok Sabha poll. Everybody should vote and should not waste their right of franchise on voting.
Manipur gi oina tangkak anirak thokna pangthokadoriba Lok Sabha mikhal asiga mari leinana Khwairambal Kaithelda Kaithel famnibi ima sing amadi pochai leiba lakliba singna magi oiba apamba sing phongdoknarakli CAB gi mayokta leiba mirepta vote piba haibasina miyam gi apamba oiri Impact News ki reporter Khetrimayum Premchandagi akhanaba report ama Lok Sabha Mikhal Naksal Pagalagan na Manipur ke tungan mafam singda tungan ba party singna makhoi gi vote khomba hongna khe miyam na tungan ba hiram singga thada pituna makhoina karam thabak thorom sing taw kadagi haibado miyam da khangan ba tamna horogai do Manipur gi miyam na kari pamli bage karam ba mirepta karam wakhalon da vote piraga makhoi gi apamba mihiro du khanga do gi habagi matang da miyam gi mod lojena ba ne jiklai ba sein pal gi paman ke tel bayol ni haiba Kodi kecil sini lagu ibu miyam pun najar agama kau nak karam mirip simpam betul betul miyam pun miyam kami nasi. Ai politics tak kali liba midi pame. Kara masagi quality kara wang midi pame. Aduga hari ba pame ba misi nak itu membuat kalau pun macam nak kayak tahu tahu ni itu bahaya. Ai di maru ini hendak kisi ya bigi madang sia masih dah ya opi pap. Ado hanjaning. Aku di setiap baru ini Kiev ki issue je. Chile ground ni na sungai ya je na hajar lagi han boy na ko. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯖꯜ ꯁꯤꯠ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯏꯆꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ ꯁꯦꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯩ ꯄꯔꯤ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ Mirep koide dumsu saninge phanna su bazar da lei da bani na ko adu su pi gadara khangde ikoi gi oina ikoi lei Manipur leiba oina semba ya ba ko Manipur leiba se phajana semba ingna tapna thambi ba ko adum pame CAB lakpa matamdasu kayam wakre akhoi ko adai ILP gi hakta akhoi praja se pangwada ware hawjik lepai ba candidate mayam sidagi masagi free leijaba wakhal hongdaba hongdom jin naidaba leiba gi damakta su sacrifice tongaba apamane sei mangasi thamninge ꯃꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯇ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯊꯥꯗꯔꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯝꯅ ꯇꯩꯕꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯇꯣꯡ ꯊꯨꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯕ ꯏꯊꯨꯡ ꯊꯨꯡꯗꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯆꯥꯊꯛ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯖ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯒ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯀꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯀꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯟ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 33ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ BJP ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯄꯥꯝꯕ CPI ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CAB Citizenship Amendment Bill ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ CAB ꯑꯁꯤ Citizenship Amendment Bill ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯎꯅꯖꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ
Indo Myanmar ngamkhaida leiba More town fauduna aina yadaba maongda drug lalonbagi thabak chathariba sing asi maru phukna muthatnaba leibak anigi field officer singi mifam pangthokre Humputaruk suba oina leibak anigi marakta drug lalonba thingnabagi mifam adu Narcotics Control Bureau Imphal amasung nifu humdoi suba Assam Rifles na sinduna More da leiba Assam Rifles ki inspection banglo da pangthoki India gi mihut sing adu Narcotics Control Bureau gi zonal director Rakesh Chandra Narcotics Affairs and Border gi SP Basu amadi Tengnopal District ki SP TIS Bikramjit na luchinki Myanmar gi oina Tamu gi District Commissioner of Police Roidiba Lieutenant Colonel Mong Mong Tho Department of Immigration gi Deputy Director Yu Ong Myo yauna sarukya ki mifamaduda Indo Myanmar border da tauriba drug ki business asi leibak ani gi agency singna muthatnaba hotnaminaba leibak ani da drug ki business tauriba singbu masak khangdoktuna phadoknaba hotnaba miyam da drug ki awareness piba yauna tongan ba hiram mapanda khana nainaki. This is the 66th FLO, Field Level Officers Meeting between the Indian and Myanmar officials, police officials, narcotics officials, district officials, custom officials, and we discussed about the trend in the drug trafficking and how to control it. And we also discussed that we will take the measures to stop the drug trafficking in their own areas. PMGSY gi lambi kakpada thikadar amadi engineer singna makhoigi khudong chagadaba amadi sel hena phangnaba maongda lambi kakhibana maram oiraga Kamjong district ki Fungyar assembly constituency gi manung chana leiba khul singi praja singda hiram kayada khamthengna awaba amadi khudong chadaba kaya mayok nare haina Fungyar assembly constituency gi social worker Tasim Kashungna fongdorakli Fungyar assembly constituency da PMGSY gi makhada lambi Semba lambi gi oiriba fibam ga mari lenana paumi singa loinana chatluba khongchat amada mahakna makhata na hai Fungyar assembly constituency asigi manung chana main road oina fauduna chatliba hongpai dagi lambui taba lambi asigi nagyeta tariba khulsing asi tanaba PMGSY gi makhada lambi kakre adubu kaklam limba lambi asi kakpa matamda thikadar amadi engineer singna prajana apamba maongda khulsing dagi khwaidagi hena nakna main road tagadaba mafamda lambi kakpiramdre Makhoigi khudong chagadaba maongda lambi kakhibana maram oiraga khunja singna main road taba lambi fauba tholakpada khudong chadaba kaya ngasi su adumak mayoknari masigi mathakta lambi sembada niyam chumna apiba matamgi manungda matam chana ningthina sembidabagi khudong chadaba kaya su mayoknari hiramasigi matangda lengaki maikaidagi chap chaba micheng changduna khunja singi awaba kokhanbiyu haiki PMGSY की लंबेन जे तारीब खुंजा सिगी लाभना मोइना थैदुक चटखिबसे अखोय पेंजदे मरमदी सरकार की प्रोग्राम ददी खुंजा सिगी फावरो थोकदबसे मोइना मोइगी खुदोंग चाबा येंगा सिंदोंग तालगा असिगुम लंबेन असि सेमदोखरे खुंजा लेरिब मयामजी किलोमीटर 10 हेना खोंगना खुंदा रही पोट वाना पुथोगा योली मफमसी यबुदा होबे चन्नदन लेरि असिगुम कयामुकसे कोगना ननुदमकता PMGSY की लंबेन जे मियामी खुदोंग चाबो इना पीबी नेना सरकारना पाखलकबसिदा ठिकादारने हाइजरा डिपार्टमेंट हाइजरा मोइगी convenience sama yenga tum chubigre department ki khudong chaba aduga thikadar sing khudong chaba yenga sugi bisida lehuriba khunja sing mayam gi awab se kokhan ga driver hen wab phibam mam leire sarkar lomdagi si han yengjan birerga ekoi amato ine hingminar jerati awat mayam se yengjan biu abisi miyam mamang da phungdok Thobal district ki Nongpok Sekmai police station na konba ngamu leirau thokpi khongda sina phangkibi Monica gi misi gi mayokta JAC semkhre thodok aduda Janaba Singh faduna maragi matungina sibagi chairak pi driba fauba asiba hakchang lauroi hairi misi asigi mayokta miyam gi oiba mifam ama Chandra Khongi community hall da pangthoktuna JAC sembaga loinana warip kaya su lauki nakalamaromda leirong thelgi manung chana leiba Club Maira Paibi Amadi Lai Committee gi oiba apunba mifam pangthoktuna Monica misida generamba khul aduda leiba mioi khudingmak matik chaba chairak pibaga loinana khundagi tanthokpa haina warep lauki ningsingba yabadi laikhidrabi nupi macha asi tha asigi haukhiba thangja numita mahakna nungsinai haiba nupa amana kauthoklaba matung ngarang sina phangkhibani Lona Thinkraba Lalhaulub RPF PLA gi active kadar ama fare hariba miyoy asi tha asigi haukiba tangkun gani thoida akaknaba paw ama fangbadagi district police commando Thobal amadi kuntaruk suba AR gi apunba team amana Yaripok Bazar auto parking manakta operation chathabada phabani
Faraba miyoi adu Moirangthem Sarat alias Nanau alias Yuremba Chahi Kuntraga Mapan Apokpa Laikidraba M Biramangol Laifam Yairipok Malom Mayai Laikai Degini Thasigi Haukiba Tang Taraga Mapandasu District Police Commando Mori Amadi Nifuhumdoi Suba AR gi Apunba Team Amana Sunrise Ground Mori Ward number 4 da Frisking Chathabada Wahengbam Nongthon alias Somorjit Chahi Kuntraga Manga Suraba Pripak Progi Active Kadar Amasufare Faraba Miyoi Asi Segmaijin Mamang Lekai Degini Nakalamaromda Thasigi Haukiba Tangkunga Matoida District Police Asimakna Ground Asida Frisking Taubada KYKL gi Active Kadar Amasu Phagaki Faraba Miyoi Adudi Sangai Prau Airport Road Tagi Hidang Mayum Asok Sharma Kawi Masagi Chahi Kungataret Sure Faraba Miyoi Sing asi Mari Lenaba Police Station Singda Makhataba Investigation Chathari Haina PRO gi Cherol Amana Khanghalakli Imphal West Commando na Laukhatpa Sexual Thaurangi Manung Chana ngasi ayu pung 9 kunga manga chatpa matamdagi 8 manga fauba Pauna Bazar area gi Mahabir Pharmacy dagi Ibohol Cycle BT Road Masjid dagi Kakhulong Polo Ground dagi MPP office ta chathakre Imphal West ke additional SP Operation AG Sarma gi meeting makhada Police Commando team amana Thihumba Aduda Punamiyoi Chamriga Humbudragi verification chathaki Maduda Masagi Saktak che yaudaba Miyoi Taraga Mapan Fagatuna City Police Station da Sinakre Haidi Matang Saisida break Amalojagi break Matungda Gender Sensitization, Discourse and Praxis Haiva Thimda Seminar Ama Manipur University ki Department of Sociology da Pangthoki bagi pau amadi Manipur amasung malim ki tongan ba ipau sing puduna lakchegi Impact News pu meeting tadan lebiyo Mayam bu mukan taram nokchere bulletin asigi makata pau mayam da pisadi Manipur State Commission for Women's MSCW gi sponsor makada Manipur University gi Department of Sociology na sinduna nomagi oiba seminar ama pangthokre Gender Sensitization, Discourse and Praxis Haiva Thimda Department Asida National ki thakta pangthokiba thoram adu Manipur University gi Administrator Journal Singh na hodoki thoram aduga mari lenana seminar adugi convener Dr. M Lilina Hai aikhoi khudingmakna gender gi matang da aware oi adubu tasengna gender haibasi karino haiba khangdabagum tauri Gender hairaga pumnamaki concepta nupi khakta oina khalli adubu gender haiba asi asengbagidi nupi nupa amasung transgender sing asibu punna khangnai maramasina gender haibasi ningthina khangmina na bagaloina na pumnamak asina thengnariba khudong chadaba asi khangmina ba amadi solve taunaba hotnabagi tangai fadaba lei haiki crime to haiba matamda madu thoalibdu kanano is it the man Is it the patriarchal system or is the system itself? Assigma mayam sigi sagi wakan punzel laga wakan mayam intellectual mayam but different state tagila iba mayam sigi wakan punzel laga kamain toraga akhoi gi sigi discrimination levels ye pungko ko an bai bisi akhoi khuding maki ithau oiraga so sigumba levels national level gi seminar se toraga policy making da how to frame or how to remodify already framed tawraba policy mayam ma leisida kamain toraga masigi successful oilgani fully implement oilgani find to goal fangani mind to akhoi pulamak se equally in a liberal society freedom bhanga hingani habdo adu gi pandam da tawse International Peace and Social Advancement Ipsana Sindhuna Agartala da noticed Handloom Exhibition cum Cultural Exchange Program 2019 Lakliba April map mangadagi mapan fauba pangthoklagani hairi hiramasigi matangda Kashampata leiba Ipsa gi office da Paumi Singa unabada Ipsa gi President Konthauzam Joy Chandrana Fongdorakpada Tripura amasung Manipur gi mapanda joina takraba lamdam asigi igi mari ichil inaw singi marakta nushinabagi mari hena chetsinhanabagi pandamda thoram asi pangthokadabani loinana ipa ipu singna thambiraba Yongkham amadi kona saba makhal mathelgi fijol sing amadi nat ki oiba jagoi isai thang tana chingba yokhatuna thamba tangai fadi haibagi wakhalonda su thoram asi pangthoknaba sinbani hairi maramaduna lamdam asida leiriba helumbu yokhatpada achauba thodang lauriba miyoi singna ipsana sinjariba exhibition cum cultural exchange program asida sarukya biu exhibition asida Manipur dagi punna stall kuntra hangani hana lakpada khudong chaba pigani haina fongdorakli Tripura da leiriba pisabasing amadi aikhoigi culture gi oiba troupsing aikoi unaduna makhoigi awa nungai aikoi wari sanaduna mafam asidaisida makhoina culture bu
पामजबा अमदी अखोई युंखम अमदी अखोई कोना साबा फिसालोंग सा सिंगु पामजबा लेरगदी अखोई मफम असिदा अखोई लाहंदुना मखोइबु अखोइना पैसा चंगंदना इप्साना सिंजा लांगजरगा मखोई फ्रीदा अखोइना तमन्ननबगी दमकता अखोइना चंगसिनजबा अदुगुनलबा खोंथांगनी मालेम की अनी सुबह लंजाव की सरुक अमा ओइना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सांगसाक सोकना खिबा लानफम निंगशिंग बगी थौरम पांगथोखरे सांगसाक लानफम की हुंबुद्रा मंगा सुबह निंगशिंग थौरम अदु IGAR साउथ की मखादा तरा सुबह साम राइफल्स न सिंधुना सांगसाक वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखिबनी लानफम अब्दुदा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा लैकतुना अथौबा सिंग अदुबु निंगसिंगखि तुंगदा तरा सुबह AR की एडिशनल DG ना निंगसिंग थौरम अदुगा मरी लेनना मोटरसाइकिल निफुगी ओइबा रैली अमा सुलम थाखी थासिगी तरा निथोइदगी हौरगा नुमित तरा मंगानी चुपना चथरखिबा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2019 ngasi loishinkhre एक्सपो asi डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतिंग मखादा मणिपुर एपेक्स हैंडलूम वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आवास न सिंधुना नीलकुथिदा लैबा अर्बान हाट चथखिबनी एक्सपो असिदा पुन्ना स्टॉल हुंफु हांगदोक्तुना खुदसा हैरबा लमदम असिगी सिनमी अमदी फिसाबी सिंगना पुथोकपा पोटलम सिंग मियामदा फंगहलखिबनी ngasi एक्सपो लोशिनबगी थौरम अदुगा मरी लेनना स्टॉल हांगलिबा मियोय अमसुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग सु येंथोखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की असेंबली कंस्टिट्युएंसी तरुकता लोकसभा मिखल की मथौ तौगदौरिबा बूथ लेवल ऑफिसर अमसुंग BLO सिंगी सुपरवाइजर सिंगा डिस्ट्रिक्ट अदुगी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर गा मिखल की मतांगदा मिफम पांगथोखरे मिफम अदुदा बूथ लेवल ऑफिसर अमसुंग BLO सिंगी सुपरवाइजर सिंगदा मिखल ममांगदा मखोइना तौगदबा थबक अमसुंग मिखल नुमिता लौगदबा थौदांगी मतांगदा वखल ताहनखी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम सिंगदा ngasi VVPAT EVM familiarization ओइनबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट SDO चांपायमदी टी वाइचोंग चंगलेमंग किपगेन MCS याउन ऑफिशियल कयागा लोइना पांगथोखरे ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा मोबाइल वेन चिंगबा सिजिनदुना हिरमसिगी मरमदा खंगद्रिबा मियोय सिंगदा संदोकना ताखी तरातरेलक सुबह लोकसभा मिखलदा मेडिकल ग्राउंड इलेक्शन की ड्यूटी पीबीदनबा एप्लीकेशन थांगलखिबा सिंगना लाखलिबा मार्च की तांग 19 की नुंगथिल पुंग अमा ताबदा हिरम असिना मरी लेनबा सेमखिबा मेडिकल बोर्ड की ममांगदा लाकपिनबा CMO इम्फाल वेस्टना चिरोल अमदा खंगलकली How to get a successful career in NEET, AIMS, IIT, JEE haiba hiramda nongmagi oiba mega seminar pangthokre Imphal Valley Academy na sinduna ghari da laiba mahiloising asida pangthokhiba thauram aduda saruk yakhiba wangang loisingna engineering amasung medical da makhata na awang bathaki mahi masing tambagi changyeng exam sing NEET, AIMS amasung IIT, JEE sing matau karamna mai pakadage haibaki matangda wafam kaya thamki ngasigi thauram aduda bansal classes kotagi head of department CSR Gaurav Yadav Infinity Coaching Center kotagi Jitendra Kumar su sarukyaki Manipur Churches Mission Society na sinduna awang potsang bambi Grace Academy da chatharakiba taramari suba Integrated Youth Camp ngasilotion kre camp aduda sarukya kiba naha oiriba nupi macha singda inkhalakliba naha singna matau karamna aphaba lamdam ama porakani nisagi ipak amadi miramgi phatraba chanabi singdagi karamna nanthokani haibagi matangda Christian lining gi luchingba amadi akhang ahai kayana pauta kaya piki Manipur की तोंगान मफम कयादगी लाकपा नहा ओइरिबा नुपी नुपा पुन्ना मियोय चनी रोमना कैंप अदुदा सरुक्याखी Village Health Sanitation and Nutrition Committee amasung Rogi Kalyan Samiति Singh Hena Mapangal Kankanabagi Pandamda Nongmagi Oiba Sensitization cum Freshers Program Pangthokre Thoramasi Chandel Block na konba mafam singda laiba khulgi ningthau amadi maru oiba miyoy kyana sarukyaduna Chandel gi Panchai Village da laiba Maha Area Chief Association Maka Hall da pangthokibani
थौरम अदु यूनिसेफ की मतेंग मखादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चांदेल न सिंधुना पांगथोखिबनी। कोलकाता चथरीबा इंडिया इंटरनेशनल माइम फेस्टिवल द कंगलई माइम थिएटर रिपर्टरी की प्ले नो बजेट उतलगनी। फेस्टिवल असिगी अरोइब नुमित ओइरिबा था सिगी तांग कुंट्रा द प्ले असि उतनबगिदमक रिपर्टरी असिगी मियोय तरागो हुमदोइना साबा टीम अमा हयेंग कोलकाता गिदमक इम्फाल थादोकलगनी। रिपर्टरी असिगी डॉक्टर युमनाम सदानंदना डायरेक्शन पीबा प्ले असि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमसुंग संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली न पिरकपा सेंथंगी मतेंगना फेस्टिवल असिदा यावबंगंबनी हाइरी। बांग्लादेश की मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट मनुंग चना लेबा छोटो दामिया द खुंदारीबा मैतई फुरुप की पाखंग लेशाबी कयाना याउसंग मंगानी चनबा नुमिता थाबल चोंखरे। थाबल चोंगबा अदु दामिया नहारोल चौखट लुपना सिंधुना चथखिबनी। मैतई फुरुप की युमनाक चनी ग यांखैरोम तमक खुंदाबा मफम अदुदा मैतई इपा इपू सिंगी मतमदगी चनरकलबा चनबी सिंगबु योखतनबगी पांदमदा थाबल अदु पांगथोखिबनी। हौखिबा चही सिंगदसु हाइरिबा मैतई फुरुपचा सिंग असिना याउसंग कुमहै लेप्तना पांगथोक्तुना लाखली। ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिंधुना इम्फाल की आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड पांगथोखिबा हुंफुमाथोई सुबा सर चुराचांद सिंह KCLI CBE मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिशिंग अनि तरा निपान तरा मापन की ngasi सानकिबा मैच दा ट्राउ क्वा कैथेलना साई उतलौबु अनि अमदा माइथिबा पीख्रे। ट्राउ की माई पाकपगी गोल सिंह अदु मैच की यांखैगा निपान सुबा मिनिट जर्सी नंबर तरागा निपान एंड मोमोचा अमदी जर्सी नंबर मरफुगा मापन सुबा मिनिट अमदी मरफुगा मापन सुबा मिनिट जर्सी नंबर तरा प्रिंस विलना चनखी अदुगा साई उतलौगी अमता ngairaba गोल अदुना मैच की हुंफु मापन सुबा मिनिट जर्सी नंबर 8 टी सूर्यकांतना चनखिबनी। अरोइबदा बुलेटिन असिके लाइन समन म्यामदा थमजरी। पुलिस ना चेक्सिन नांगाक सेंदुना लैरखिबा लालहौलुप कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी KCP नंदो ग्रुप की लुचिंगबा थोकचोम नंदो जेनिम्स हॉस्पिटल दगी नाथोक्तुना चेनख्रे। एप्रिल 13 पांगथोकदौरिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी सीट की मिखलगिदमक मिरेप चेप पिसिलखिबा कैंडिडेट सिंगी स्क्रूटिनी पांगथोखरे। मिरेप निपानमक मिरेप ओइनबा अयाबा पीख्रे। लोकसभा मिखलगी अनि सुब तांक की मिरेप चेपिसिन बगी ngasi अरोइब नुमिता मिरेप चेपिसिन किबा कैंडिडेट अहुम यावरगा इनर मणिपुर की ओइना पुन्ना मियोय मापन्ना मिरेप चेपिसिन ख्रे। अमसुंग थमोय सेंगना थबक तौगदबा असेंगबा लुचिंगबा अमा खलहौनबा लाकदौरिबा लोकसभा मिखल असिदा मियामना इसागी असेंगबा वोटिंग राइट सिजनबियु हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना अपील तौरकली।